Pa nekako je to krvavo vrijeme i baš nas prati u stopu. Evo nas tu zakopane u našoj kribi i nemamo ništa zanimljivo za radit. Mislili smo roštiljat malo vani, lupit neki live tamo kasnije. Mislili smo bit će sunca, ali od kako je u moj život ušao on, pridružio se na putovanju, samo kiša i nevera. Ajde, kuci, jesi spreman, idemo. Donio je kišu sa sobom iz Skandinavije. Ko ja, bilo je sunčano kad sam odlazio. Ajde, moje stvari su spremne, tako da idemo u džim i idemo u toplice ili ti ga banju. Nije Niška banja, ali je Zakopane banja. Nikola je našao neke tamo terme malo bolje, koje su odavde 20 i kusur kilometara i sad on mene nagovara kroz ovu virtualnu turu da ako ja vozim tamo, da on plaća tamo džim i banju, te toplice. A trebamo i jest nešto isto. To plaćaš ti. Kupit ću ti kikiriki. Evo, to su te termo koji idemo. Znači ti plaćaš ako idemo tamo. Može. Tijel. A jo, Nikola, koliko će tebe ovaj dan izaći? Ali zašto ti želiš ići tamo? Daj objasni ljudima kad si mene već objasnio. To ćete vidjeti kad dođemo tamo. Kad Nikola, ali pazi, ako ti zgrabiš kako malo ti je, moraš voditi taksijem ovdje i objasniti njoj da ja... U paketu ima dve. Čekaj, ti se moraš onda moli da je Ajde, posi. Uglavnom, on misli da će on tamo imati šanse sa nekom tetom i da će on neku tetu zgrabit i da će on doći sa taksijem ovdje i da podijeli sa njom moje odaje. A on ne zna da je ključ sa mnom. Nikola traži vrećicu da ponese stvari, on nema čak ni vrećice. Pošto grožđe neće staviti u njegovu. A ja ovako ko sirotinja u plastičnoj vrećici koja je, nemam pojma odakle, negdje iz Južne Amerike. Jesi vidio ove plastične kese? A izvadi iz smeća i to je to šta. Nosi u rukama šta fali. Ajde. A jesi kupaći ponio? Idemo prvo u džim. Jesi pare ponio? Prvo idemo da dižemo težu. Ajde, dobro, da zaključam. Jučer 23 stupnja Celzijuseva, danas 6, smrzavamo se. A u kući je možda nekakvih 16-17. Grijanje je ugašeno, tako da obavezno spavanje u dugim rukavima i u trenirci. Nikola je u strahu, pošto bi mogao dobiti otkaz veoma uskoro, a on toga još nije ni svjestan, on misli da se ja šalim. Jedno čekam da se spasim. Sad ću te ostaviti ovdje u ovome. Jedva, čekaj, molim te stavi. Da te ostavim u ovim toplicama, ovima šta su ovdje u selu. Gdje god. Dobro, dogovoreno. Na kraju ulice, u potoku. Naći ćemo prvo neku kafanu pa da vidimo kako stvari stoje. Ovo je potok prvi puta. Ali nije loše ovaj Zakopane, to je, mislim milina. Ovdje je raj. Ovdje je raj, stvarno. Ali šta ta kiša da ne možemo hodat ovdje, to je malo selo. To se prohoda sve za 3 sata i snimi, ovako vidi. Ali pošto je ovako kakvo je, gledate sada dok se mi vozimo. Možda, ako Bog da. Vidjet ćemo, ko zna gdje sam ja sutra, Nikola, kako stvari krenu i kako stvari završi. Gdje sam i ja. Jel vidiš ti to, nema džabe ni u stare babe. Gdje god krenemo, parking se plaća. Ali to je tako, čim je turističko mjesto, to su te procedure. A nema ljudi po cesti, naravno, ko će po ovakvom vremenu lutat negdje. 100% sada te toplice, to je puno. Krcato narodom. Možda čak ni nema mjesta, možda bolje da mi provjerimo to za rezervaciju neku. A? Ako idemo uopće. Ne možemo dalje. Znamo, krenut ćemo se. Viš da ona ide. A mislim, možemo, samo treba ići polagano. Evo, došli su autobusi sa turistima. Turisti ne znaju gdje će. Po ovoj kiši. A gledaj tamo maglurinu, vidiš kako isparava iz zemlje. Jučer je kuhalo, a danas je za smrznut se. Ali bio sam se preračunao. U prošlom videu sam rekao da je ovo 1500 metara nadmorske visine. Nije. Otprilike je između 800 i 950 ovdje u ovome gradu, u ovom selu. Je li bolje nego Švicarska, Nikola? Ili je to tu negdje? Pa, prijatno je mjesto. Veoma lijepo, svaka im čast. Ali dosta lepo. Ja bi zimi ovdje volio biti. Žabka. Žabka, da. Kod njih je žabka kao što je kod nas žaba. A žabka to su kao trgovine ovdje. Kao, ne znam, Gavranović kod nas. Ili one Medvenove trgovine.
ako ih još ima. I evo ga, neka tu gradska jezgra. Podsjeća malo na onaj skijaški grad gore gdje sam bio u ovome u Kanadi. Ti si tamo bio skio. Whistler, tako je. Na to me podsjeća. Black Camp. Koliko si dana proveo tamo? Mislim nedelju dana. Tjedan dana si bio tamo skijao. Jel ti bolje tamo ili Švica? Pa veliko je skijalište, mislim da nije ni švajcarska najbolje, francuski Alpi su najbolji. Gdje ti najbolje bilo skijat do sada? Tins, Gdje to dođe? Francuska. Val d'Isère. Val d'Isère. Trebaš u Poljsku doći skijat. Mislim, skije imaš, samo ostaneš par mjeseci da pričekaš zimu. To je taj drugi. To je manji taj. To je jedan Rubikon, drugi je Sahara. Ja mislim da je ovo onaj cestovni više. Vidiš da je puno manji. Evo, sa ovako kišobranom i sa ovom, kako se zove ona? Plastična jakna, s tim možeš ići. Izgledaju kao pilići kad stavi. Kupiš džubratarku, ideš okolo, šećeš, razgledavaš. Ali dosta praktične stvari, dobro. Pusti, hvala. Bolje mi je ovako u autu. O da, kako dobre bašte ljudi naprave. To nisu istine. Sad malo snimam mobitelom, jer je bolje za zoom. Evo, da vidite ovako. I one oblake. I pekara ova koja ne radi više, malo se i nagnula. Tamo se i gradi hotel. Vidiš. Gle ti to. To nisu istine. Lijepa priroda. To bi trebalo baš zimi kad je snijeg ovdje sa pajerom 4x4 samo gas. Evo ima taksi Nikola, ako privedeš nešto a ja odem, ti sa taksijem lijepo dođeš natrag u Kribu. Koliko imamo do kafane? 5 minuta. Ima neka kafana u planini, pa idemo tamo. Idemo pravo. Pravo. Dobro. Evo, čisti se. Bila je neka vodena bujica, pa je ovdje nabacalo svega i svačega. Njemu nije uopće hladno. Levo, gore. A tu gore? Tako. Joooo. Kako divno. Gledali smo malo i nekretnine. Otprilike 100 do 200 tisuća eura se nađu ovako kuće. Tipa ovih. 130 do 150 kvadrata. A većinom ljudi se bave ovdje turizmom. I skoro u toj svakoj kući ima onako jedinice za rentu kao i kod nas gdje mi živimo. A neko bi rekao da je Zlatibor, ali... Zlatibor? Morat ću i tamo ići, majke mi. Mislim da je bolje, Zlatibor je više pretvoren u Petru. A, tamo je kao više onako Dubai stil, sa planinama. Bože, sa planinama, sa zgradama. Vidiš da je novo sve gleda. Pa da, sve novo, brajko je. Evo i Mercedesa na kanto krenutog. Neko se auto otpadom ovdje bavi. Evo i bandere imamo, ma sve imamo. Rajski. Ne može Mercedes da izvuče da gori. Sad ćemo mi sa Pajerotom pokazati kako to ide. Bez dobre mašine ovdje nije samo tako. I čim malo snijeg padne, obavezno 4x4. Sada dolje je bio znak da neka vozila moraju uvijek imati zimske gume ovdje. Neki teretni tamo kamioni 5+ tona. Ali penjemo se dobro. Evo mi smo Nikola na... Da. Mi smo Nikola na 980 metara nadmorske visine. Solarne panele. Da, za proizvodnju struje, sve puno na krovu. Ovi isto, solarni paneli. Skijalište. Žičara. Evo, da, žičara iznad nas. Stala je, nema snijega pa nema skijanja, a rođaci ovdje nešto grade. Koje perverzije, brajko. Ja želim vikendicu ovdje. Do sada sam to želio tamo u Kanadi. Ovo je raj na zemlji. O da, kako dobro, brajko. Ovo je visoko. Dobra džipčina. Ovo smo mogli live, ja mislim. Šta misliš? Pa ne znam da li ima interneta za live ovdje. Pogledaj ovo desno. Malo da prošećemo, ali kiša isto pada. To kad kiša pada ne možeš ti ni hodat. Za 10 minuta si mokar.
Gle Maglurine ispred nas sada. Mi smo na 1125 metara nadmorske visine, tu lijevo. Ili? Da. Dobro. Tu je ovaj kafe gore. Ali ne Evo možeš nam ga. nužno u njemu da sedneš. Offroading Nikola. Da. Izgleda kao film strave. Osjećam se ko da igramo igricu neku tipa Wolfenstein. Ili onaj Call of Duty prvi, kad se ide u onim vozilima okolo. Ali nema ništa ovdje, Nikola. Evo 1180 metara, tu možeš da O da, staviš za kaficu. 1180 metara nadmorske visine, ovo je sam vrh, sama špica, ali ja ne bih rekao da kafana radi. A nije vrh, ima višeg mjesta. To je sve pozatvoreno, a možemo se ovdje poslikat. Ne, 1160, vidiš, tamo piše. Otvoreni kafe. Gdje je kafe? Šta kaže, gdje je kafe sada? Tu. Mislim da je ovdje negdje. Pa ajde baš zakopamo malo tamo. To se sedi. Idemo se barem poslikat. Evo, probamo most. Da zakočimo dobro pajera, da ne bi on prošao dolje. Ko zna koliko su jake ove ljuljačke. Da li bi ga uspjele zaustaviti prije nego što bi krenuo on nizbrdo. Zatvorena kafana, da. Kafana ne radi. Zeznuo nas je Google. Lift ide, ja mislim. Ovdje je još hladnije, ovdje je 4 stupnja Celzijusevih. To što smo sad bili vani 4-5 minuta, poslikali se, snimili malo, na zebe čovjek. Pogotovo ko je ovako čelav poput mene. A zimska kapa mi je tamo zagurana negdje. Evo neko zove iz Londona. Slušaj sad ovo. Hello? This is an automated call from the Binance security team to confirm that your phone number has been successfully changed. Oh If you did not no. make this Hakiran mi je kripto račun koji sam zatvorio prije 2 godine. Kako ti prevaranti vole cimat ljude, to nisu istine. Ljudi, ne nasjedajte. Binance ili netko ili Crypto.com neće vas niko nikad zvat. Ni Revolut i slične te ustanove gdje se dilaju pare. A taman smo lijepo kavu mislili popit gore na planini, ali nema ništa. Sad smo se provozali, većinom sve zatvoreno i priprema se za zimsku sezonu. Tako da idemo dolje prema tim toplicama. I ostalo nam je 11 minuta, ne, 11 km ili ti ga 15 minuta. Točno je s druge strane brda. Možda se dogodi da ja tebe samo tamo ostavim pa da jedem svojim putem. Poslije te a ne mogu te vidjet ćemo. Uglavnom, nebitno. Snaći ćemo se. Da imam sa sobom bicikl ovdje, bez problema bih mogao da ostanem. Kupit ću ti skuter, onaj električni. Ne treba električni, road bike, to je to. Koliko bi ti ovdje htio ostati? Mjesec dana? Treba tu večno. Znači toliko ti je lijepo ovdje, ne bi ti mogu izurati. Izdržiš 2 tjedna maksimalno u jednom mjestu. 2 mjeseca ne bi ne škodilo. 2 mjeseca. Pa dosadno bi ti bilo, nema ovdje akcije neke velike, ovo je za miran život, familijski onako. Sport, žena, djeca i to ti je to, a ti baš nisi u tim vodama. Stigli smo u selo Čočolov i za nekakvih 2 km to bi trebao biti ovaj Luna Park, taj vodeni park, gdje Nikola želi ići, pošto je malo veći. Banja, pošto je malo veća banja nego ona tamo kod nas u onom našem selu. Hajde dobro, vidjet ćemo ovu banju. Da, ona banja je tamo gdje je gym, gdje smo trenirali u prijašnjem videu. Ali najveće u Poljskoj. Ko je ovo najveće u Poljskoj? Da, vidjet ćeš, skrećeš levo kod mosta. Znači reći ću wow. Pa imam navigaciju. Kaže mi navigacija gdje da skrenem. Pošteno smo se mi spustili sa planine. Ovo je nekakvih 750 metara nadmorske visine. Ali kafane isto tako nigdje nema. Tu se i cesta malo nešto gradi. Aha, gore je ulazak. To je to mjesto. Koji nam je dan uopće? Evo, utorak je. 12.5.2026. I koliko ima stupnjeva ovdje? Pa ovdje ima 6 stupnja Celzijusevih. To je to. Vjard. Parking. Znači moramo tiket uzeti sada.
Čekaj, button. Krivi button sam pretisnuo. Neko ono zvoni. Gdje je kafana? Ti bi samo kafanu. Pa kava mi se pije, brate mili. I to na veliko. Bog zna da li se smije vani kupat, da li je bazen otvoren vani. A nema ni mjesta niko, a to je sve puno ljudi. Snaći ćemo se. Nema parkinga, brate mili. Možda ovdje, Nikola, a? Ako hoćeš da pešačimo, morat ćeš da zapodeš tu. Gore isto tamo nešto upitno, da li bi se našlo. Slobodno ga tamo. Popikni. Da vidim da li bi izašao na rikvers da se malo spustimo dolje. A evo i tamo isparava, iz rijeke nešto. Idi vidi, možda je sirena. Sumporna voda. Bazen na otvorenom radi i isparava se iz njega na najjače. A naroda ko u priči koliko vidim odavde. Jel bi ovo bio ulazak ili ne bi? A evo tu je recepcija neka. Hajde otvori, ja imam pune ruke. Kamera, ovo, ono. Probaj, da vidimo. Haj. We're here we're here for the whole day, but we're looking for the gym at... A Nikola, jel vidiš ti kako ovi Poljaci dobro švacaju ovaj inoks? Jel vidiš ti koji su tovarovi? Toga u Aziji nema. Vrši inspekciju. Ide tamo po Južnoj Americi, vrši inspekciju inoksa. To ja želim radit sada kad... Profesionalna deformacija. Slušaj ti, Pinokio. Ja sada... A ne, moramo ići gore, tu, vidi. Nego slušaj, ja sada kad prestajem putovat i kad se ustabilim u jedno mjesto, ja kupujem mašinu za varit inoks, ja se učim varit inoks i ja proizvodim namještaj po mjeri i po mom dizajnu i prodajem bogatim ljudima koji imaju novaca. Znači inoks, ploče, cevi... Ne, to je dizajn, onako umjetnost. To će biti umjetnost. To proizvodi idu od 2 do 5 tisuća eura po proizvodu, po nečem. Neprimjetni, vidiš ti to? A odozdola jesu. Oni su mislili da niko neće vidjeti odozdola. Našli smo reklamaciju. Sad ćemo se da im ostavimo loš review. To je bilo najvjerovatnije gotova ograda naručena, pa su zeznuli dimenziju. I sad ne paše pa su onda štukali. To bi trebalo biti ulazak ovdje sada. Hajde, otvori se sezam, zima je vani. A zašto neće sezam? Daj otvori tu, ručno. Hajde otvori. Neće. Probaj ovdje. Možda neće ni tu. 10 metara s leve strane, entrance closed. Jo, brajko. Ja sam se već smrznuo. Nije baš toplo ovdje hodat okolo. Tak to tu jest. Tu tak jest taj ulazak. Radi od 10 do 22 sata. A unutra si vidio opet cvjetići da se ukreću. Vidio sam. Da popijemo kavu prvo, a? Može. Jugoslav časti kafu. Ne, ti si rekao da ti to obavljaš, ja rekao si da ja plaćam večeru. Ja častim terme. Ne, ti si rekao terme, džim i kava, a na meni je večera. U restauraciju. Nećemo smjeti tamo guzove snimat sa kamerom dok smo unutra. Dok se kupamo, morat ćemo sa mobitelom. Unutra ne može da se proći. Gdje, u restoranu? Ne, tamo. Tamo da, tamo su ko srdele. Ovi koji pjevaju sad ovdje na radiju, oni surađuju sa mejašima iz Hrvatske. I oni imaju onu poljsku verziju one pjesme. A u zoru zorica me budi, cijelu noć je hopacu pa bilo. Isto tako Poljaci surađuju sa onim Goranom Bregovićem, ja mislim da je Bregović. I u Poljskoj imaju pjesmu Bijela ruža. Od czasu do czasu, jakbym słyszała nadal, jak przechodzisz przez mój próg, miły rok. A to je kod nas pjesma S vremena na vrijeme, kao da čujem stope, ko da ideš preko. Ta pjesma, ne mogu sjetiti imena, ali uglavnom dosta je surađivalo umjetnika iz Poljske, iz Hrvatske, iz Bosne, bivše Juge i tako to. Pa se skombiniralo nešto. Kupio sam nam neka peciva da pojedemo malo prije treninga, da dobijemo šećerne ludosti i energije. 2 komada, budu skoro 3 eura. Tamo popijemo kavu i spremni da se odrade noge i onda da se bučnemo u bazenče kakvo i u saunu. Ovo je ko štrudla kod nas, prava domaća.
natovareno sa jabukama. Nikola ne jede šećer. Nikola ne jede šećer. Nikola ne jede ovo, Nikola ne jede ono. Gdje si Nikola? Sada si ja vrtim scenario od sinoć po glavi. Sinoć je bio naporan dan. 450 km smo skoro napravili s autom. To je bilo vožnje nekakvih 5 sati, možda čak i 6. U Krakovu smo bili, pa smo došli ovdje i kad smo tamo završili trening, krenemo mi jest nešto. I tamo Narkići neki u onom restoranu kod onog Habibija. I sad Narkić mene zove van, ja već ušao unutra i on mene pita zašto si ušao unutra. Ja ga gledam, zašto ne bi ušao unutra u taj kebab shop? Meni ništa jasno. I on meni, ja ovo MMA, levo, desno, a ruke na bubrene, ljubičaste, nema cirkulacije ni u obrazima, ni na prstima, prsti ko kobasice, onako ljubičasti, debeli. Ni 5, ni 6, Nikola s njim u spiki, ovo ono simo tamo. A Jugoš kad je gladan nije svoj. Ja kad ga, to iste, kad sam gladan ja sam lud. I onda ga dele da ga zašarafi kako on kaže. Ja sam lud i on dođe unutra. Šta ćemo posle sa budalom? A pazi, dođe on unutra, taj Narkić i Nikola, i on meni, znaš, ovo ono, ja sam policajac. Ja ga gledam kako policajac, sad malo prije si bio MMA borac, ovo ono, nisi ni jedno ni drugo. Počne on tamo prodavat nama priče, lijevo desno, ne možeš naručiti od njega. Znači ja razgovaram s onim koji radi kebabe, a ovaj meni nešto tamo dobacuje, počne me onako za rame, slušaj me, daj makni se. Ja otiđem u auto, lijepo parkiram, već krenuo voziti Nikola i dalje s njim u spiki. Nikola, zašto te ti Narkići toliko fasciniraju? Lupiš mu šamar i gotovo. Prljaš ruke. Kako? Pa i to je isto istina, ali, na primjer, takvih stvari se ovdje zna vidjeti. Kad sam bio tamo isto u Varšavi, ima Narkića tako oko, vidiš da su pod nekim dopingom žestokim. To su posljedice onih starih dana poljskih. A zanimljivo, nismo vidjeli ljude na ulici u Poljskoj. Bilo je nekoliko u Krakovu, jučer nisi ti vidio. Hey, yes, I would take one cappuccino. One Americano. Okay, and that's all for you? Yeah. Okay, Thank you. Živjeli. Jugoš. Cappuccino ko cappuccino. Je valja taj Americano? Solidan. Espresso i Ok. Jedan cappuccino i jedan Americano. 5,89 €. U ovome resortu za familije i za buzdovane poput nas. Buzdovane, jesi ti spreman da mi sad se razgibamo? Kaži malo kako je vreme napolje. Pa maglovito je. I da šišnemo jedan trening. Vreme da se vežbe noge i posle toga 3 sata opuštanja. Ne, daj glasnije. Znači vreme da se treniraju noge i posle 3 sata opuštanja. Nikola je izgubio kosu, pošto je mater, nema više ništa. Koliko je tebi ono godina? Opalo je sve. 35. Aj, ne laži. Ajde. Smanjio si. Idemo. A kad centimetre treba reći, onda povećavaš, a? Nisam ja ti. Teretana je na 2. katu, tu neki uredi na 3., na 4. je sauna i na 5. je spa. Ja želim samo džim, evo nam Zakopane, to su te planine. I kad bi bilo lijepo, Nikola bi definitivno planinario okolo, pa možda čak i ja, ali pošto nije lijepo, ja bi se želio vratiti jednog dana kad bude lijepo. Sa nekom Poljakinjom koju ću oženiti. Sutra će biti lep dan. Bićeš mi kum na svadbi. To znamo. To muziku plaćaš, meni će pjevat poznati pjevači. Nema boljeg prijatelja za plaćanje od mene. Zemlja koja daje pare ovdje. Liechtenstein, Norvej. Mi smo Norvežani. Samo pogledajte koliko milijardi je ovo Norveška dala ovdje. Koliko milijardi dala Norveška ovdje? Gdje piše? Ne piše točna brojka. Cijeli podatak uđe na website pa će vidjeti. Nikola, je to po tebi teretana? To je nešto za babe. Gdje je teretana? Šta si ti to platio? Dobre, ipak ima džim, nije samo kao ono pilates. Nije toliko veliko, ali bit će dobro. 11,80 € za 2 osobe. A ne, tu smo bili sada malo prije. To je napravljeno ko labirint, Nikola, da se izgubimo. Čekaj Nikola da kaže za kameru nešto. Ajde, reci, slušamo te. Ali jeste da je mesto lepo, priroda je sve, ali su ovi ljudi toliko sprženi i utučeni, ne znam šta je njima. Kako misliš sprženi? Zašto takvi? Slični su ti. Zašto su takvi sprženi i udarani mokom čarača? Nikola, ti meni neki puta živce digneš, a neki puta je baš zanimljivo s tobom putovat.
Mi treniramo noge, znači skvat i da vidimo tamo je li ima mašinerija kakva. A čuj, to je isto koji ono gdje smo jučer bili. Bolje išta nego ništa. Obzirom da smo na selu, nije loše. Gdje sada idemo? Sada idemo gdje se mobitel ne smije nositi jer su svi kompletno bez odjeće i bez ičega. Platili smo dodatno 10 zloti za svaki ručnik i idemo tamo gdje su kobaje i druge one stvari. Ovakvu saunu Jugoš nikada u životu, a ni većina ljudi koji ja znam kao ni ja, nisu iskusili. Svi goli u bazenima ovako onako, nego mi smo mislili da samo platimo ručnike i da je to, ali na kraju je to ispalo 28,5 eura za dvojicu sa ručnicima. I sa džimom, što je... Ne, plus džim. Džim je ekstra bio. Stvarno? Da, plus džim, znači ovo je 28 eura plus džim i sada idemo... Da je sauna sa ceremonijom. To, nego... Jedan lik koji maše peškirom kao da... To nisu iste, mi smo bili na 100 stupnja Celzijusevih 14 minuta, nismo punih 15 minuta uspjeli izdržati na 100 stupnja Celzijusevih i bili smo skroz na najvišem onom podiju, gdje je najjača toplina i gdje je najviše pare. Odu pluća. Lančić se meni odvojio od tijela, užari se, prisloni se na kožu, sprži me. Vidi ja crvene. Ali to je bilo posle sat vremena prženja u saunama. Ali pazi sad ovo. Tako da nismo izdržali da nismo bili tamo. Ja imam jedan one business proposal. Zašto? Oš vozit pajera? Oš provat malo? Jel mogu, brate? Pa možemo se dogovoriti, platiš večeru i voziš pajera natrag kući. Evo, daj. Čekaj, možda stvarno hoćeš. Pajera da vozim. Ali moraš platiti večeru. A večeru plaćaš. Pa ja plaćam večer uvijek to. Pa da ja sam mislio. Ja ga vozim, on je moja mava suka, šta bi rekli Poljaci. Nikola danas zaslužio da dobije jedan krug u pajeru. Ali danas si napravio samo jedan crveni karton. Neću to, ne... Prije nego što je ušao u saunu. Znači, treba se tuširati. Sede znoja. Nisam ti ništa shvatio sada. Znači, rade njegove kože kad uđeš tako sa vodom. Nema veze, kuci, idemo mi u restoran. Pošto Nikola vozi kočiju, pije bezalkoholno poljsko pivo, koje je vrhunskog kvaliteta, ja pijem neku cisavonkija, vodu mineralnu i jedemo juhu i dobili smo ovako kruha sa strane. Ali mi smo mislili da će juha biti ovako, u ovom tu, u zdjelici od kruha, pošto je tog imena ta juha službeno, ali ne u ovome restoranu, jer to nije ovdje tradicionalno i nije, ajmo reći, profesionalno. Ali da vidimo šta imamo unutra. Znači krompira imamo i neke tu kobasice poljske bijele. Tako da ukusimo. Miris, ok, postojan. Srkni Nikola, nije loše. Ima okus po kobasicama. Krompir da probamo, najvjerojatnije ima okus ko krompir. I da probamo kobaje. Zato kažu ovako što je Nikola radio. Da se ljudi smeju, ali mi sa Jugosrbije u doba najgore inflacije i krize smo jeli ovako popravo. Ok. To su uspomeni iz mladosti, kad se nije imali. Ne znam, kažeš koji šaban, lijepi dan i mog djetinjstva. Ali ova kobasica, ovo je mekano i više kao neka pašteta unutra. Lepo, bar. Kako ti kažeš, hrenovka ili viršla? Viršla, kobasica. Da. Viršla je ono mekano što jedemo u Narvesenu, jel da? Ona tanka, ko pašteta. I kako ti se to čini? Polse, da. Kako ti se čini? Dosta lepo. A da ja malo ovako umočkam kruha. Baš lepo čobac. Dobar je ovo kruh koji kod nas bijeli onaj. Imaš i limuna da iscijediš. To je za kiselicu. Stavi u juhu. Glavno jelo će doći za nekoliko minuta. Ovo je slanina. Slanina? Da. Nisam je našao. A je, evo ima, da probamo i slaninu malo. Panceta. Znači, posle saune moramo da povratimo malo minerale. Ali nije toliko dimljena ta slanina. Kod nas se to dimi, pošteno. Mi smo se lepo istopili u sauni. Izgubili smo 5 litara vode. Najbolje uloženi 20 € u životu. Za teretanu i za saunu.
25, tako nešto, po osobi. Pa danas ćemo potrošiti sve ukupno, to jest ti ćeš potrošiti Danas 70-80 eura. Danas ćemo Ovo sve potrošiti- skupa, ja mislim. kao da smo u Norveškoj skoknuli do prijatelja koji živi u gradu pored. Kao da smo popili svako 2-3 pive. Pa ne toliko. Ja sam uzeo pierogni ili ti ga dumplingovi tu od ovce, jaretine, šta već je. Imam tu neki, ovo je neki kao džem, nešto slatkasto, Šumsko voće. šumsko voće i ovdje je salata, a Nikola je uzeo neku pileću šniclu, Ovo je neka salata od krastavca. salata od krastavca, krompir i još tu neko povrće prženo. Zeznuo sam, trebao sam i ja ovo naručiti, ovo je veliki komad piletine, evo kad sam vidio krastavci, nisam htio. Ne znam zašto ne mogu jest krastavce, ali one pickles, njih mogu bez problema. Ali da probamo, da vidimo sada ovako umočeno u slatko. Pa ono nije loše, evo nam mesa unutra. Da probamo sada bez ovog umaka. Nije loše ovo. Dobre, dobre. Zovi ju mic mic. Salata. Najbolje mjesto u Krusu bilo. Salata ko salata za dekoraciju. Ti inače slabo jedeš. Neš ti to moći sve sam pojest. Da probamo krompira. Samo Nije loše. Samo ću ti pokažem koliko je ovo meso lepo i Da vidim. meko pečeno. To. Jel valja? Treba je naručiš ovo. Nikola, ti bi mogao ovako živjeti svakoga dana. Ja ovako živim. Konobarica te zove. Konobarica te nešto zove tamo. Vidim, Tebe. vidim. Ne, nego tebe maše nešto. Deo kreni se. Nećeš. Oš pierogni probat. Probat ću. A? Probat ću. Probao si, pa nisi sada. Probao si prije, nisi ovdje. Pogledaj ti ovo mekoću. O, to. Brzo su oni to ispekli isto. Perfekcija. Wow. Kako To, to, to. tupi nož klizi po njemu. Tupi nož klizi, da. To. Sad će Nikola postati velik ko nekad. Čovjek je bio 20 kg teži. Dok nije upoznao Brazilku, onda je izgubio sve, istopio se čovjek. Sad je na regeneraciji, na banjama. Jel preporučaš Brazilke ljudima? Ne mogu da se požalim, ali... Ali muke su to ponekad. Samo za najjače. Zašto si odustao? Zato što nema više telesne mase. Mi se žalimo da ovdje kiša pada, a gle ovo, snijeg u Zagrebu, 12.5.2026. Šlepe su stale sa strane. Znači nama čak nije toliko ni loše ovdje. Gle, U Sloveniji je skijalište na snega. možda i ovdje rokne snijeg. Ko će ga znati? Znači nije toliko loše nama u stvari. I ova pjesma sad koja svira, to je kod nas kako je dobro vidjeti te opet, staviti ruke na tvoja ramena. Ja mislim da su to novi fosili, ona plavuša, Sanja Doležal, a ovdje su neki drugi rođaci. Isti ritam, isto sve, samo nešto pjevaju, ne razumijem točno šta. Ali uglavnom pojeli smo i popili smo za 183 zljota ili ti ga 43 eura,03. Spremni smo Schumacheru. A popio si pivo, ovo ima koncentraciju alkohola 0,3%, ti ne možeš sad tehnički voziti auto. Ne, po traga piše 0,3%. Dobro. Fermentisalo se iz vazduha. Evo, ovdje nismo ni stigli kupat se na otvorenom i voziti kroz ove tobogane. Ali ja se u Zakopane vraćam definitivno jednog dana. Čika Nikola! Yeah! Ti znaš to otključat uopće? Pazi sad da se baciš da odu ključevi u rijeku. Sad si ga zaključao. Nisi ga otključao. Stvari ovdje otraga.
na moj krevetac. Tako, jesi se vezala? Povuci si sjedalo napred, ti si kratak. Na gumbić onaj klizni. Da. Samo da ga nađem. To, samo ga teraj napred. Naslon nemoj mijenjati. Mislim da je okej. Ajde, dao si Moj naslov kontakt. Malo. Sad si mene zeznuo. Sad kočicu stisni. To, kontakt daj. Idemo. Nisi dao kontakt, sad si ga dao, evo. Na dvojku, Čekaj da se grijači isključi, sad upali, sad možeš. Tony G! Ojoj. Kočicu uvijek moraš držati. Idemo na reverse. Ali nisi stavio navigaciju. Kako znaš gdje voziti? Treba navigaciju uopšte. Pa jel znaš gdje idemo? Kako ti se ovo ne vidi baš nazad? Pa ne vidi se jer su tvoje stvari Malo tu. kondenzovano ili? Nije, nego zato jer ja svjetlim sada sa ovim svjetlom, onda se zatamnilo automatski. Spreman je, pa je. Tako, da vidimo. Aj malo da se mota. Evo kako ide. Ne trebaš ga odmah smotat. Ajde gaz daj. Nazad. Tako. Dobro. To, Tony Kako je G. mek čoveč. Kakvi mek, ja kad sam ga počeo voziti ko da si u tenku, pogotovo kad je u 4x4. Pa nije ono, Dok vidi smotaš. sam dizel, ovo je dobro. Ali znaš što, odnosno ovo što sam vozio ja, onaj Nissan Xterra kako se zove već na Havajima, ovo je dosta mekan auto. Pa baš i nije, šlapa je 265 guma, ono jedna. To je, Udoban je, neosjetljiv. evo, tvoj budući auto. A sad moram malo ovdje. To, skreni. A ne, moraš tamo ići na ono, Da, ali... varaš sistema. A znaš što je kod ovih četvrtočkaša najlepše kad ga izvedeš van asfalta, znači na šljunak i na zemlju. Znaš ono, kod kafezale, ona je isto ti samo malo stariji. Može da se kaže, ne? Ja kad vozim brzo ja vozim. A vozi dobro, šta ti je bre? Ideš na semafor levo, ko se? Ovdje. Levo, da? Da. Čekaj, crveno je. To, kako će ga niđo smotat ovdje. Dok se ne ugrije moraš ga pažljivo voziti i mjenjač mu je dosta krut. To jest kad prebacuje ove brzine u G3, dok se ne ugrije. Pa ide automatski. Ne mislim, možeš i manualno da uključiš. Pa možeš, ali to samo pošalješ ovaj mjenjač u stranu. U desno ga šupiš i onda je plus minus. Dao malo gasu, opa. Nemoj mu gaz davat dok je hladan, alo. Malo sam. Nema tu ni malo. Parking. Evo ti tiket. Kad se već ti s te strane da ga riješiš, evo. Tako, to. Evo, rampa se dignula. Ne, u N sam ga stavio. Kočnica, ne. Sad ideš u reverse, to. Ručna. Nije vadi ručno da si pogledao. Pa morao sam jer sam ga stavio u N. 100 sigurnosti, čovječ. Pa u N sam ga stavio. U L. Kočnicu. Dobro, znači idemo... Zatvori prozor. Levo, neka malo da snimaš bolje. Zatvori prozor. Žmigavac nisi dao. A jesi. Nema ništa. Ajde, davaj. Spreman da ide po mladu. Spreman po mladu, bila jedna devojka tu. Ali dobio si košaricu jer si se zezao po svijetu, Koju nisi se htio doći Nikola upoznat je. sviđao, ali da, Nikola nije hteo da se zadržava previše. I šta će mlada devojka za udaju, ozbiljna. Našla čoveka u međuvremenu, jebik. Sad je trudna, Nikola je sam. Nije jedina. Udoban je. To je to. Pa ne mislim, ajde sad, za ovu kategoriju jeste udoban, ali još bolje je van asfalta. Pa je, Dakle, meni se ne sviđa po asfaltu, po gradu, po njivama, da. off-roading, tu je mila majka. Ti znaš da možeš njime da prođeš gdje hoćeš, sutra idemo neku reku kroz neko kamenje, tako? Sutra idemo je. malo kroz planine, zdravlje Bože, ako da Bog, tako, ako bude bilo Upitno je. sunca. Ja bi Ako sutra ne, malo polcufka. ćeš da testiramo duga svetla sada? A ne, testira ih, vozi, parkiraj unutra, ajde Ako bude skreni. duga svetla, bit će kao da je pala atomska bomba. Ajde, fantaziraj previše, nego skreni, vozi. Evo, ćošku tu. Ajde, to. Kako ti ide parkiranje? A tu ćeš ga staviti, kako će onda ovaj kreteje parkirat? Kontra ga stavi, lakše izići. Onako kako sam ga ja ostavio. Baš zapeo. Pa lakše izaći. 10 puta lakše. To motaj Milojko. To je to. Pa to je to otprilike. Ne trebaš nikad ručno do kraja, pošto je ovo na ravnome ko divljak, jer onda razvučeš samo i to ti je to. Da, pa tako se čuva auto. Nikola, jel ti se sviđa tvoja buduća mašina? Fenomenalan. Jesi zadovoljan? Fenomenalan. Potrošnje 11,2 litre.
Da. Ajde sad sjedalo za mene povuci unatrag, dok je auto još upaljen. Jugoše, samo za tebe. Ovo je bilo ovamo. To. Što Jugi ima dugačke noge, znači. Ja sam 10 cm viši od tebe. Otprilike toliko fali. Ne, dobro, to ću sutra sam po 10. Nikola, čao đaci, doviđenja, gotov je video ovdje. Sljedeći dan, sunčani u Zakopanu, idemo na kamping. Dugo planirani kamping. Možda ćeš ti ostati ovdje sam bez mene. A možda ću ostati sam, pošto Jugoša i Jura ovdje žene opasno, ja ne znam Ne, s njim to šta ljudi će ne biti. smiju znati, ja sam na odvikavanju do 1.6. Hvala na gledanju, lijep pozdrav i doviđenja. Ajde. Kraj snimka. Kraj snimka. Šta je?